Mamujo sarwa papabiyo palu yasu sada siwa Om rang sak Brahma Siwa didiyo ya namo swaha Om repri segala sanginganing apermanu Swastaya paripurna nadan kejauhan dening pangile-ile Wusjananiru petarwanti ande Mongalaning semah inglun ripadana siroyang Lamakane nadan kekening sot-sot upadera Kuasaniru paduga betara Aglio Dua pir pinten gati kunang ari lawas ikang kalan niru Mijion Soaksan mijil sang yang suniantaru Kodi gelap sumerasah anu suping randu porajeng menalung Iyo kumeter mari kanang ikang pereti witalu Wapak teju bayu akan sulintang terangkan moang surya jon Aglio Soaksan mijil sang yang ringgit tiad temolak jar Sawit taning tenudu di sang yang pramuka winguni wit wini kanir sang yang guru riku Paruan dari seperu tingkah kira Sawit taning sampun jangkep mari kanang ikang sabtu kandeng Puangi ketaniru pagawan Balmiki kalunguni puru Aglis mijil Soaksana mijil sang yang kawis suara murti tansah dia memukul punang Aduh cari dia Kawin nursi temangki tansah marwan tenikang ayo diel rajin Warna niut Wari wijil jarakan iru patih angsu aliman Tansah dalam wang dawet Risa dekalengan tan adai robi prayu nyat pariyang kerianu patih agung Semangat niut Purwan punang Satu cari dia Bedang sarodi saya
Pada popo muangang putra raksasa mangan kunapa minum kunang ruh. Iya de samar lina marmani le pulat ulat ikangka sile pati te suput rabang. Nukul kenapa kadang yang kejel bosnya klek ki. Wah nanti ya. Cing Ujang won. Menggadang misalnya. Cing Ujang. Mekemit di purau. Cing nyago apa? Nyago pertimau. Dewo bangki melog awak cie. Keng ay. Cai sewai ngerosong widima sakti widima kuasa dewo ma sakti dewo ma kuasa. Bener dewo nyago cai malah cai nyago dewo. Hilang dewo yang sing jago. Dewo sing bisa hilang pertimau hilang. Dewo di rumah kecelun sing mule-mule. Dewonya dewo kompiang. Ni ramo bang cimlog-melog awak cigring ramo bang cimlog-melog. Ben ciore nama kemit de pusah, ben de desa, ben de dalam, ben de pantit lah puro kemit nanti kurang si cuma kemit nanti bisa gawe. Kakak sing cocok. Yang si cocok hitungan kakak ada adab pertimoy. Adab puroy kontraan. Ngado nang pemasok pun pengen ganti. Gering ramo cimlong-melong. Patung ciore nyumah tugu sumah ci kayu gede libat saput poleng di Cenang Sari. Patung di saput abok ci pasir gambalan ci dong jangan pangak ken. Wat bong si di purong ngagak si makidong idang. Orang itu datungin telung jam. Ramo bang cimlog-melog awak cie. Ciore nengipi, keng-keng cini sing adau pangadi adau. Nenen malu lam. Dong kudang kerat ama melembir nak itu. Iyan dadi pengide caken melemelahan ngabobungut pang dolantaran mulut badan binasa. Wasita mimitan manemu duka, wasita mimitan manemu suka, wasita mimitan manemu mitra, wasita juga mimitan manemu pati. Aduh nyap-nyap basah. Asal sing orang kan tutur ngeluntab-ngeluntab basah kau. Apa artinya itu? Ulian mungi bisa timpal sebat. Ulian mungi bisa timpal yang. Ulian mungi nyamo bakat. Ulian mungi musuh alih. Ulian mungi masin mati. Semangan-mangan tiuk silet nung manganan mungi neng. Dua itu? Ian mangan tiuk silet kulit yang terluka. Ian mangan mungi hati yang terluka. Ada nang adap order dilatih.
Dong melam ngerasa umat agama Hindu nyemah patung, nyemah tugu, nyemah batu. Apa sama ada pura jumpra-jumpra jero mangkung aja simpat uyanes dupa. Iyan tadi pengide cang melahan tuh. Masalah agama, masalah yang paling sensitif, bedek timpat singgung bisa kupak bungut eh. Belek ban ngabo gubut kena gembal tekak bungut eh pinah gono ko pipila ko neng. Cang dong sing pedih melam ngeros gitu. Mau sing pedih? Wireh melam sing ngerti benah melam ngomong gitu. Penyak melam ngerti cang nuturin melam. Nutur apa? Nadugas melam ne malunu bajang truno ngajak Bu Erik. Flashback ngot kisah yang lalu neng. Bu Erik ngoyong di Jawa, melam ngoyong di Bali. Pada saat bulan purnama terang benderang, langit dihias oleh bintang-bintang gemerlap. Sementara melam tidur di kamar yang sepi, hanya ditemani oleh cecak-cecak di dinding. Aduh, Cik mengingatkan kenangan Marco aku masa lalu. Rindu melam luar biasa sama Buk Erik, sementara Buk Erik nun jauh di seberang sana. Saking rindu tak tertahankan, sampai galang guling pun melam peluk cium dan melam timpahkan. Apakah galang guling itu Bu Erik melam? Bunguci. Wirek galang guling itu saat makan kakau Buk Erik ini. Wirek Buk Erik ngoyong jauh di Jawa. Betul, betul. Umat agama Hindu sing ada nyembah patung, sing ada nyembah tugu, sing ada nyembah batu. Ini semua tetap Ida Sang Hyang Widiwasa. Wirek Ida Sang Hyang Widiwasa meraga wiapi wiyopake nirwikara, meraga acintya tak terpikirkan, meraga suksemo tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Karena saking cintanya maka dibuatkanlah beliau simbol pinaka lambang personifikasi nido. Gaya nangau pertimo itu pertiwimbo, contoh ide betara. Tu di pekan Sukawati liu jenang adok barong itu udah kesini tu bakti. Tu kasih kemati itu, tu nak barong keladap itu. Ian barong itu yang dibeli abo ke puro bakuh pelapas pasupati, subo madan sakral. Subo madan tenget, subo madan pingit. Oh klan cangorin melam pang melam bisa ngerosang. Cien sakral, cien sing sakral, cien pingit, cien sing pingit. Cien mas, cien perak, cien temagau. Doa sing kuning ora mas, tai bisa masih. Klan cangorin lem bungut dengan duag nih. Otak nol. Apa jenang ora kanin, kau pangkong, buru pangkong. Lung bungutnya dong jawab. Klan cangorin melajah malu, marah ngomong. Jelek bungut ingat. Oh bang ada sakral, ada sakral, jen ada tuaro sakral. Iya numul de puro makejang sakral, makejang pingit. Iya numul de malun deler Suzuki ya. Oh sing sakral oh. Sama-sama umul tapi tepatnya beda. Si percaya kan Widi? Cang percaya kan Widi. Keng jenang Widin je. Nya jadi kita mau prekos nang nih. Cang nawang sing rupanus nyang Widi. Mau aja percaya? Uli rasa tau. Cang malu mentakon ke melam. Ditakon ci. Melam ten beli es ten. Asan es nyam, goban nyam goban nyam takon nih. Tong bisa melam ngerosang es itu nyam, asana nyam. Benar cang ada seorang es panas. Yang nak nawang sing Ida Sang Hyang Widi mau aja percaya uli rasa itu tekan di telu itu Tri Pramana ben tutur pasubok ngeluntab basadok oren benda mesuan keto ci apa dengut agama Pramana anumano Pramana prakyaksa Pramana. Agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang maco kitab sastra suci buku agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang mirangan paucanan Ida Sang Meraga Sadu Budi begawan penitur siap pesluwir itu anu mano cang lautak angon cang berpikir lah cang pertimbangan logis itu kalau dia ada asap pastilah dia ada api. Tidak mungkin ada asap tanpa api.
Ada kampus nih gede mewah nih ada nak ngerti. Nyengai. Ya seni dini ngerti. Tulis malam di langitnya bulan bintang mata naik itu. Nyengai itu kak malam ngai. Nyengai. Ada suatu kekuatan di luar batas kemampuan manusia yang Rago sebut dengan ide Sang Hyang Widi. Praktiaksa Langsung bisa melihat ide Sang Hyang Widi. Pangidang Rago langsung ngingat ide Sang Hyang Widi kengken jarane. keke jarane Sasiwi maning gado mesi banyu nanasing suci nirmala mesi ulan mangkane rako kiteng kedadian riamak yoga kiteng sekalo aduh kumat mah kakau bencingut apa artinya cara pane misi ye di jojo pane misi ye nening bidu bulan melawar ian pane misi ye ne puak sinah bulan sing melawar ide Sang Hyang Widi meraga suci lan popina suci angon ngalih lem anggane ngalih kitir ndo mau pikat ben gua melaib kitir ne lem aleh bungut ya nget belus pencimuan kakau ya matan sing hitam bungut sing mel-mel ian kakau ngimang kaitan bila secara cicing blak cara apa cicing lah iking tapu melana cicing kita rawas ngau jangan dilihat dari segi jeleknya. Kalau kita membilang kangen pasti ada kau. Yang rawasan jelek pasti ada luwung. Terus ngeruwo bidedo cirano acirano peruso perdano. Apa mulai cicing? Apin cicing? Ada filsafat cicing yang perlu dipetik. Cicing man filsafat. Batu tepuk ci filsafat ci. Maning ngit tepuk ci bang ci filsafat. Si brek uyak filsafat nih. Apa pejabat cicing? Walaupun dia cicing, nilai kesetiaan cicing luar biasa.